Yes, alright, mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Honorable Opportunity of Rwanda. Nkuko bibona hano kuri screen zanyu twafite itangazo rya University of Rwanda. It is announcement for online registration academic year 2026-2027 continuing undergraduate students. Iri tangazo rikaba ari rya twabashije kuza kuba tubona ryo kwiyandikisha umwaka w'amashuri 2026-2027 for continuing students. Rero tukaba tugiye kuza kurebera hamwe uburyo ki butandukanye ushobora kuza kuba wakiyandikisha. Mbibutsa yuko amafaranga yo kugira ngo uyandikishe muri kaminuza y'u Rwanda nta kirahindukaho kugeza ubone 35,000 ugomba kwishura kugira ngo uze kuba wakiyandikisha. Nkuko tumaze kumenyera kwiyandikisha uragenda ukishura, then after ukajya kuri website ya UR. Twabonye uburyo ki ugenda ukishura ugakuramo na proof of registration. So tugiye kuza turebere hamwe uburyo ki bushobora kuza kuba bwakorohera. Murabizi yuko University of Rwanda ntabwo bemera ko ushobora kuba wakishura na BK agent, ari nayo mpamvu usanga bibimbogamizi aho ushobora kuza kuba washaka service ukava mu murenge umwe ukajya mu wundi, ugasanga warenze n'imirenge nk'eshanu utarabona branch of Bank of Kigali, ugasanga nyine ni ibintu bikugoye cyane. Rero hano babashe kuza kuba badushiraho uburyo bune bwo kuba wakishura amafaranga ya registration. Ahantu hambere ni through urubuto system, ukaza kwinshuringa ko byakoreshejwe leg number yawe. Ubwo hano no kuvuga ngo wagiye kuri bank. If it's your first time to reach here at Honorable Opportunity of Rwanda, make sure you subscribe, like and comment. By the end of the video, share to your friend. No, uburyo bukurikiyeho ni MTN Mobile Money, aho ushobora gukanda akanyenyeri 775 akanyenyeri 5 urwego asigwa kurikiza amabwiriza. Tugiye kuza turebe ubu buryo uko bukora. Igikurikiyeho ni uburyo ushobora kuza kuba wakoresha BK app online banking, nabwo ukaza kuba wakishura amafaranga yo kugira iki yo kwiyandikisha. Ubundi buryo ari bwo bwa nyuma ni ukuza kuba wakoresha online payment ukoresheje ino link, nabwo ni uburyo bwa urubuto. Nabwo tugiye kuza tububereke neza, asigaye namwe muze guhita muri uburyo bushobora kuza kuba bwakwihutira, asigaye uze guhita ukora registration uze kwishura bitakugoye. Kwishura ukoresheje online ni mu buryo bumwe twabashe kuza kubona muri bune ushobora kuza kuba wakoresha. Ese bikorwa bite? Tugiye kuza turebere hamwe uburyo ki waza kubikora. Fata telefone yawe warangiza ujye touch engine ukoresha. Shobora kuba Chrome cyangwa Edge. Shobora kuba murakoresha mudasobwa cyangwa se telefone. Wowe jya ahantu usacingira, nusoza wandikemo urubuto pay nda enter. Ubwo nusoza ukanda enter uraza guhita usohera kuri page imeze gutya, hari ama link menshi cyane. Ubwo uraza guhita ufungura iyi link ya mbere tubona. Iyi link rero ukuntu nuza kuyifungura iraza guhita kugeza kuri page imeze gutya, aho uza guhita usanga hatangiye handitse ngo urubuto pay empowering digital payment. Ubwo no kuvuga ngo ikintu cya mbere uza gukora uraza kuba wanditse ku ruhande ino merchant code bayiduhaye muri rya tangazo ryo kaminuza y'u Rwanda yabashiye kuza kuba isohora. Noneho nusoza uraza hano kuri pay code uraza ushiraho reg number yawe cyangwa se registration number yawe. Ubwo nusoza uraza guhita uza hano hasi handitse continue. Ubwo no kuvuga ngo ugikanda continue ugomba gutureba imyirondoro yawe ko yanditse neza. Genzura umwirondoro wawe neza mbere yuko ukomeza. Ukimara gukanda continue bahita bakwereka amazina yawe nanone, bakubwira ati for example niba witwa Tumwesige, barakubwira ati dear Tumwesige. None bakubwira ngo please provide the following detail and proceed. Hano uraza guhita uhitamo ati ese amafaranga ngiye kwishura nayo iki. Asigaye hasi ukaza guhita ushiramo umubare w'ayo mafaranga. Hasi ugahitamo niba uri buze kwishura ukoresheje MTN cyangwa se Airtel. Ubu nuvuga ngo twebwe turaza tugahita duhitamo ko tugiye kwishura amafaranga ya registration. Hasi dushire umubare 35,000. Niba amafaranga ufite ari kuri Airtel uraza guhitamo Airtel, niba ari MTN uraza ushiramo MTN, hasi uhita ushiramo nimero uri buze gukoresha wishura. Nusoza uraza uhite uvivura hano hasi haranditse ngo I have read and consent to urubuto pay proceeding my information in accordance with the privacy statement and terms and condition. Ubwo hano uhita ukanda pay. Iyo usoje ukanda pay ukanya uhita ubona ka message kuri telefone yawe kuri ya simuka irimo simukadi wemeje hano hejuru, nka yindi tubona iyo ugiye kubikuza. Noneho ihite kubwira yuko ugiye kwishura, bahite bakwereka n'umubare uri buze kuba wakishura. Nusoza uyitukanda rimwe. Ubwo ukanze rimwe uba waprovinze transaction, bahita bagusaba gushiramo pin. Usoje gushiramo pin nta kindi kiba gisigaye, ukurikizaho guhita ubona SMS ivuye ku rubuto pay. Ubundi ni iya mobile money ihita ikubwira ati
kwishyura byagenze neza, bakakwereka amafaranga wishyuye ukangana ndetse n'aho wishyuye. Numva uburyo bwaza kuba bwakorohera buri wese. Ahubwo reka dukomezanye turebe n'uburyo bwo ko wakoresha telefone bisanzwe ukanza akanyenyeri 775 akanyenyeri urwego. Asigaye tuze tube twakomeza turebe uburyo buza kuba bwakunogera. Ubundi bivugwa yuko ikigora kuba ari ugutangira ndetse no gufata umwanzuro. Wowe fata telefone yawe uze tujyane muri no video tugusobanura uburyo ki ushobora kuba wakishura registration fees ukoresheje telefone yawe. Bitangira uza kuri telefone yawe, hasigaye ukaza kuba wakanda hano tubona kuri ino application yo guhamagara. Hasigaye ukaza ukanda akanyenyeri 775 ugahita ushiraho urwego ukemeza. Iyo usoje baza guhita bakwereka list y'ibintu bitandukanye. Rero ubwo nukuvuga ngo iyo list uraza ugahita ureba kuri 5 kuko ariho haba hariho University of Rwanda. Warangiza ugahita ushiramo 5. Ibwo iyo umaze gushiramo 5 urongera ukemeza ukaza ugakomeza. Bahita bakubwira ngo you pay code yawe rero ushiramo reg number yawe. Reg number yawe uraza ukayishiramo neza, wasoza ugakanda send. Yisoje bahita bakwereka amazina yawe. Urabona yuko hano dufite amazina, ahasigaye nawe uraza ugahita wemeza umwirondoro wawe neza. Urawemeza ukavuga ati yego ni ngewe. Ari uza ugahita ukanda yes. Ibwo umaze ukanda yes bahita bakubwira ati hitamo ese ugiye kwishura amafaranga y'iki. Ashobora kuba ari application fees cyangwa se tuition fees, registration fees, accommodation fees biba bitandukanye. Twe kubera ka registration turaza duhitemo 3. Nuhitamo 3 uraza guhita bakubwira ngo shiramo amafaranga ushaka kuza kuba wakishura. Amafaranga uraza ushiremo ibihumbi 35. Kubera ko twebwe hano turimo turabigisha tushobora gukoresha umubare utariho cyase tukibesha. Ariko ushiremo ibihumbi 35 nusoza wohereza. Nusoza kohereza bahita bakubwira ngo urashaka kwishura amafaranga angana gutya. Warangiza uhita uvuga ati yego, ubwo uhita ukanda yes. Nusoza bahita bakubwira ngo thank you for initiating new payment, check the pending transaction to confirm. Ubwo hano ikintu uhita ukora uhita ufata telefone yawe nanone ugahita ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 asigaye ukemeza. Ubwo uraza ugahita ukomezamo ukemeza kuri rimwe ukaza kureba pending pending transaction cyase pending approve. Wasoza ukaza ugahita uhemeza kugira ngo uze kuba wagira iki wakishura ushiremo pin yawe, asigaye bagahita baguhereza SMS. Thank you for watching.